iti da asawa na nilalaki manangimon kini bakit na nangangruna no adama paliyo na ka-text me when mo kasar-sarita na mapantong abartek sa kanto wala no sumampit ni bakit na sungatin na isumiten pagrugyan di apata kasi ni babae kung isukit kabilin na ngayon mapay si Calaccab kesan met akasay lumaminsan katsapayem tay maubay di nagsamitin ay ayatin kapulos katsak makita ngagimon ka kaniyak no siya tay kurso na dada. Iti da asawa na nilalaki manangimon kini bakit na nangruna no adama paliyo na ka-text me when mo kasar-sarita na mapantong abatek sa kanto ak wala no sumangpit ni bakit na sungatin na isumiten pagrugyanin ti apana kasi ni babae no isukit kabilin na ngayon mapay si Calaccab kesan met akasay no maminsan kasyapayin tay maupay di nagsabitin ay ayatin hapulos katsak makita ngagimon ka kaniyak mo siya tay kurso na dada sasaw nga di mong tanda ni ayat ngem nung masubrang ayan-ayat kit marakara hintay nga rodlik-likan nalabas ka panagata tamnum na yan ayat ka gumayan ngem apoy si Calaccab saan met nga kasday numaminsan katsapayem kay maupay samitin ay ayatin kapulos met nga tsak makita ngagimon ka kaniyak no siyak tay kurso na dada di nagsamitin ay ayatin kapulos met nga tsak makita ngagimon ka kaniyak no siyak